كتاب الدوس باب 6 درس كملخص الفقه نيوتا في الشروط في سرت جدين في النكاح كدسل. المراد كفاندا بشروط سرت جدين في النكاح كدسل ما يشرطه كونكو سرت دون أحد الزوجين غوتو يجوم بنديدو في العقد يندر همغول دوغانغال على الآخر يهوري أويا بما له سبكونكو ودن مفي اندر مصلحة النفور ومحلها بلاسي سرت غونغول ما كان كو اندر اون تلاتيدو في العقد كاندر همغول دوغانغال أو اتفقا ما بفتنا عليه هوري سرت قبل وكدي دوغانغال هميده ويدي سرت جتون قسمه دي سنده إلى قسمين فادي كبديدي سعيون جبال تونغال هنو سلي هنو داغي وفاسن اكوتاغتا هنو بوني هنو نيولي. أولا أرانون دون الشروط الصحيحة كسرت جسلو دين في النكاح كدسل. ومن الصحيح نجيا يسلو دين عند الأكثرين إجون كبري دودو دكم إجون مرابة غندبين إذا شرطت استيكان كسرنا جون وسرتني عليه إدو غركم طلاقها سيدو غل مكو ضرتها تمندو هبي إذا شرطت كستيوني وسرتني عليه إدو مكو طلاق ضرتها سير أكتو غل سينا مكو لأن لها في تنبين ودن سينا مكو لأن لها في بين ودن مكان كدبون في ذلك إذن فائدة النفور بمعنى في دتواتبا أسيرتي جون سينا مكو هراي نفور كبسن دينو كم كمبيرو كان كتوم هدره. وقال البعض الآخر يوغا بيغان هدتي من العلماء مرد جمرا بغان بوي بأدم أوي كواسي غل صحة سلغل هذه شرط أن شرطي jomiraɓe gande go jaɓamo woɓɓe go hino jaɓimo lianna nabiya saban nabajo sallallahu alaihi wasallam nahaɓe haɗi an tastarita nde sonnajo sartinta talaga ukhtiha ko ɗum woni cergal ɗimmo makko li takfa fi kanko tuyo yonitor ma fi sahfatiha ko woni kon e nder miran modi makko on wanna hayu haɗore nde yaɓitadi nde ñaawa alfasada bonugol on ɗon sharti donc ko seeɗaɓe jomiraɓe gande ɓe wi'i hino selli kaw sartinta yo modi makko accoto sina makko si o yombamo amma hedditiɓɓen ɓe maki haray ɗum ɗon jaɓa ɓe jaɓa ɗum ɗon kamɓe sabu hadise ne laa ɗon nashruti sahihanti no jeeya sartiji selluɗi ɗin finndi kahe ka dewgal ida sharatati sonna jon sartini alayhi e dow gorkon allah yastari allah yatasarra kan allah yatasarra nde o nangata korɗo go'o aw la yatazawwaja ma nde o jombata alayha e hoore makko so jombimo lanni fa in waffa so tawi woni kanko gorko o hunni haray o hunni ko haani wa illa si wona ɗum so hunnali fala haray debbo hino mari droit ka islam alfusku firtugol dewgal ngal li hadis sabu hadis ko nelaɗo ma ke inna haqqa ande ko ɓuri hanude ma waffaytum bihi e ko hunnoton e muɗum fou ina shurute e sartiji ɗi ƴettoduɗon e yimɓe ɓen masta halaltum kon sarti mo tawata ha on daginiri bihi sa muɗum alfuruja farjuji sonnaɓe jonno kala ko halduɗon ha o jaɓi ya jombumo haray ko ndin ahadi ɗon ko on sarti ɗon sabimbini daginan ma farju makko wa kada kono noon kadi law sharatat si sonnaji on sartini alayhi hoore makko allah yakhrujaha nde o yaltintama min daari ha ka galle makko o biladaha ma ka leydi makko sahha hada shart haray on sarti ɗon no selli few e jungo fottanede jomiraɓe gande ɓen walam yakul lahu latanaki on tigi droit ka islam ikhraja yaltingol mo illa bidniya sona e yanande makko inna ko mi wino ta yaltinan joni mi yani wa kada ko non kadi law sharatat si sonna jon sartini allah yufarriga de kanko gorko o sendidirtade bayna hakkunde makko kanko debbo on wa bayna awlade hakkunde bibbe makko ben aw abawayha ma hakkunde makko kanko debbo on e mawbe makko ben gorko nunna dum be jombindira e hori dum sahha harayno selli hada shart oɗo shart fa in khalafa si gorko lundi ke sarti gollitirali mo fala harayno wodani debbo on haqiqa ka islam al fusqa firtugol dewgal ngal walaw sharatat kono non kadi si sonna jon sartini ziyadata ɓeydanede fi mahri ay tenge makko on aw kawnihi ma latagol tenge on min naqdin ara koye morde kange ma e kalise muayyanun toɗɗa ɗum gorko o jaɓa sahha shart ara sarti on serti haray sharti on selli wa kana haray laatike laziman ko waɗɗi ɗum yeji warayno waɗɗi alay e hoore gorkon alwafa bihi hunnugol ndi ahadi wala ha hino wodani debbon alfusku firtugol dewgal ngal be adami sabu wasegol sarti o wa khiyaruha ino wodani kadi debbo droit suɓagol makko fi dalika e dow ɗum ala tarahi
e dow nennugol firtugol dewgal ngal fatafsuhu e haray kadi o firtay o bonnitay dewgal ngal mata shat lere wonde o fala so yahunnali malam yujad madama wodaka hebaki minha immorde sartiji din immorde condition ji din ma yadullu konko hino tindina ala ridaha malam yujad madama hebaki minha immorde makko kanko debbo ma yadullu konko hino tindina ala ridaha e do wela e makko ma ilmiha wondude e andugol makko bi mukhalafatihi lundagol gorko on lima sharatathu konko kanko sonnajo o sartini dum alayhi e hore gorko on fahina idin untuma yasqutu haray fukkoto iwa khiyaruha subinegol makko ngol qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sayna mar makani lilladhi anqada alayhi mabe nyawanno biluzumi sabu ngannitagol wakkilo gollitira ma sharatatu ko debbo on sartino kon alayhi e hore mudum zawjatu be ngumum konko debbo konko be ommo be ngumum sartino e hore mum ommo sayna mar nyawani yo wakkilo hunna dum faqala rajul gorko mi idan awa ontuma yatluquna awa haray men sertay woni awa yutalliqna haray men sertay woni faqala Umar sayna mar maki maqati'ul huquq tajugol haqqiji din inda shuruti kunoko kasartiji wali hadith sab hadith al mu'minuna gumni be ala shurutihim be do sartiji mabbe qala al-allamah ibn al-qayyim zawji yajibu nawadi al-wafa'a hunnugol bi hadhihi shurut di do sartiji fu allati din andanda hore ma yadi kanyum a haqqu ko burdi handude an yuwaffiha de di hunnete wa dum do mo tadiyun ko nyaawdum ash-shar'u shari'a wal aqli haqilan wal qiyas e bande as-sahih selune ne fa innal mar'ata ande no sonnajo lam tarda o weltorta ko bi badli bid'iha funsugol ko duwoni teral makko ngal bi badli funsugol bid'aha teral makko ngal li zawjonande modi makko illa ala hada shart sona e do do sarti tay woni sonnajo ale go yidanali modi mum hore mum sona sabu yo o do sarti hunne wala wala mi jibi stay woni waddanoki alwafa bihi hunnugol o do sarti lam yakun haray la tatakunum al aqd e humugol dewgal ngal antaradin gaay welondiral haray humugol dewgal ngal latike hore forsindiro parce que kon wadi ha wela dewgal ngal ko sabu o sartida hunnete wa kana haray latike ilzaman ko nganni dum gorko bima lam taltazimuhu konko debbo ngannimo wa bima lam yalzimuhu Allah e sabu konko Allah subhanahu wa ta'ala on ngannali mo bihi mudu wa rasuluhu en laad makko thaniyan di mondon ashrutul fasida ko sartiji bondi don ni bondi din non jodi finni kay kander desal wa shrutul fasida sartiji bondi din finni kay kander desal na waani ko noneji didi shurutun ko sartiji fasidatun bondi pof tubtilul aqd tawa finde dewgal ngal hino bona fes sabudin wayadin anwa'un salasatan ko dinoneji tati al awwal non arano on nikahu shighar ko dewgal wattutugol wawa dum an yuzawijahu konde okkitirta konde okkata mo kanko gorko mawliyatahu wali yusannajo on okkiram amil okkude mo o bi dama o bandiram bi shart an yuzawijahu nde o yakadi okkitata mo an yuzawijahu al-akhar nde o yakadi okkata mo kanko okkudo on mawliyatahu waliyu makko on wala mahara mawliyatahu mo woni waliyu mudum wala mahara hara tenge ala bayna makko ne mabbe masalan dokkude ma o biddo ma o bandirawan kono sharti an kadi de ko ya okkam biddo ma on da ma bandirawa ma on da hara mitengali atengali o sharti do o do no boni o do bonnay dewgal ngal o do sella sumya shigharan o wi irama shighari min ash-shukhur imorde e jamfagol wa huwa al-khulu ko du woni jamfale goy min al-audi min huwa kun al-khulu ko sortagol iwa min al-audi imorde garanti imorde holare ne waqila wi'ama sumya shigharan wo ko du wira shighar wo min ash-shughur ko imorde sulugol al-qalbu bareru ndum ida rafa sindo banteri rijla ko koyngal mayron li yabula fiyondu bawlu shabbaha haray ndu bisindiray gabhahu ko do woni nyiije mayro
بقبح بول القلب سبو يبقل بول بريرندو. وهذا النوع أودو نوني جئل ودام فيه اندر مودون امرأة سناجو بدل امرأة باتتيغو. وهذا النوع نوني دونو جعل ko wadugol fi e der mudum imratun sonnajo badala imrati lonto sonnajo kadare woni goto wagada jima'u gomdi be fottani ala taharimihi edo harmugol dum do dum o sartido batilum de ko merentejo yajibu hino waddi at-tafriqu fihi sendindirgol be dum do sen andi tumbe do ko ni jombindiri harayno waddi imamon sendugol be fi e der gal don dewgal sana fatater kana latike musrahan ko fenyina dum fi e der mudum binafil mahari sabu riwegol tenge on aw maskutan ma ko deƴƴa ɗum an ho gaymon bi mana foti wowlano feññina wonde haray de tenge ala foti fankano deƴƴa wi'aka tenge ala kono kadi tenge on waɗaka bi mana wowlano feññina o deƴƴanowo li hadis ibn umar sabu hadis abdullah ibn umar anna nabiyya wonde nabaji sallallahu alaihi wasallam nahaɓe haɗi ani shigar ko wiyete kon wattitugol debbo e debbo ko alda tenge wa shigar wattutugol an yuzawwija rajulu ko nde gorko okkitirta ibnatahu ɓiɗɗo makko on ala an yuzawijahu al-akhar e donde o yakadi okkatamo ibnatahu ɓiɗɗo makko on walaysa baynahuma sadaqun haratani ala hakkude maɓɓe muttafaqun alayh. wa qala shaykhu taqiyuddin o shaykhu jumaki o faslul khitabi wo ko laaɓi kon e yewtere nden anna allah no allah harrama o harmini nikaha shigar dewgal wattutugol li anna al-wali sabu waliyun yajibu alayhi no waɗɗimo an yuzawija nde o okkitirta mawliyatahu mo o woni waliyu on ida khatabaha kaf'un sitay woni jamimo yerwujo makko wa nazuruhu darde makko de laha wonande sonnajo on nazurun ko darde ko tasakuye ko taskande maslahatan sellunde hani la nazara shahawatan na yo ndaram mon gite belede gite sahaw gite ko welatamo o sodaqu tenge on haqqul laha ko gebal makko kanko sonnajo la lahu wona kanko gorko on jeyi وليس للولي لا تناكي ولي ولا للأب ونا بابا أن يزوجها عنده أكتر جيوء إلا لمصلحة لها سونا سب انتري مكو كانكو جيو نا يا أكتر جيو ما في انتري ما أن وليس له هانا نامو أن يزوجها عنده أكتر كدون مود جيوء لغرضه في غارانتي مكو في فاندون دي مكو لغرضه في فاندون دي نفور مكو كانكو لا لمصلحتها هرونا في مصلحة دبو دون هانا وبمثل هذا أو صفة دون تسقط هرايه نبوني رفسي نفكرة ولايته ونقول مكو ولي في أن دبو سي عندما كان كون دون فانو نما كون كون دون أوبسيتيف مكو هرايه نهاني بوني تدفعون دي ونتا ولي أو دبو لابن دبو ولي برضو هبادة go سي على إمام ونا ولي مكو ومتى tumakala wa mata kana tumakala lati gharduhu fandu ne makko den kanko wali debbo on an yuawida konde o wattata farjaha farju debbo on bi farjil ukhra sabu farju go fiyo jonnu farju o do debbo goddo go fiyo goddo go jonnu to mo kadi farju go lam yanzur haray don on daral fi maslahatiha maslaha debbo on wa sara haray wonte joni kaman zawwajaha aray o wa'i wa on jombudomo ala mali lahu e do jawdi makko la laha harana fi makko kanko debbo wakilahuma dido fop la juzu di dagotako wa ala hada wa edo al haldo law summiya haysi wi ano sadaqan tenge on hilatan e al hali wal maqsudu haray kono fandu nenden al mushagharatu haray ko dewgal mutungal be mana ko dewgal battitigu lam yajis haray dun non dagotako few kama nassa ونشر إنري عليه إدومود أحمد إمام أحمد لأن مقصوده سبنا النفان لمكن دون كانك وليون أن يزوجها كنت يوجم بتمو بتزويجه سبو أكتر قول ما لخرا قطغو والشرع سريع أنه بيّنا وبنغني أنه كانك لا يقع وواوتا ينود لا يقع هذا وندي دون واوتا وندي إلا لغرض الولي سنا سبوان فاندون ولي أن لا لمصلحة المرأة توانا في مصلحة سناجو سواء نفتتر سمي ويأما مع ذلك أن دون جمتا نصداقا تنغ أو لم يسمى ما كجمتاك كما قال هو نيوتر معاوية شيخ معاوية وغيره إهدتي بكوينام وأحمد إمام أحمد
وأحمد إمام أحمد جوزه himo dagini ɗum ma sodagi wondude ittugol tenge kanko almaqsudu fandaɗo dunal hiila ko aldaji jam fa haray mo dagini miɗo jombindema oɗo an kadi fiya jombinan oɗa wo kono noon hara tenge on waɗama ko alda e jam fof wo waray ka imam ahmad kañum no dagini mura'atun ka aynugol li maslahati mar'ati fi maslaha sonna jom fi sodagi fi hendagol ko ɗum woni tenge on fa ida summiya si wiyama jammitanama innitanama li kulli wahidatin goto kala min huma mabɓe maharan tenge mustaqillun fanɗuɗo kamilan no timmiri bila hilatin ko alda e jamfondirgol ko alda e yiltindirgol ma akhdi wondude e hendagol mawafiqatun no timmiri mawafiqatul mar'ataini no hawrodiri e sonnaɓe no timmiri sahha dalika o haray ɗon ino selli e lintifa'i darari sabu ko tawata kon lorra on riwama ittama haray hatten